Dobar dan i dobrodošli. Shine ovdje, a vi gledate Školu Lola. Za posljednji čas ove godine prelazimo na suporta koji svaki dive čini kao lagan posao, a to je naravno Alistar, zato idemo na Summoner's Rift. Konačno je na redu i Alistar, tank support koji je na samom vrhu trenutne mete. Alistar je odličan support za igrače koji žele da diktiraju tempo igre kroz odličan engage. Jake strane Alistara su veoma je tanky, ima odličan crowd control, dobar engage kao i mogućnost laganog diveovanja. Slabije strane Alistara su može biti slabiji protiv poke disengage kombinacije i teško je igrati oko true damage-a. A sad idemo na spellove. Njegova pasivna Triumph and Roar healuje njega i sve heroje koje su u blizini svaki put kada dobije 7 stakova Triumpha ili ako pored njega umre protivnički heroj ili epic monster. Alistar dobija stakove Triumpha svaki put kada stanuje ili displaceuje bar jednog heroja i svaki put kada minion, mali monster ili pet umre. Q, Pulverize. Alistar udari u zemlju, radi magic damage oko sebe i knock-upuje sve protivnike. W, Headbutt. Alistar se dešuje do protivnika, radi magic damage, stanuje protivnika 1 sekundu i knockbackuje ga za 650 unita. E, Trample. Alistar poče da gazi po zemlji svake pola sekunde za narednih 5 sekundi i radi magic damage svim protivnicima oko sebe, dobijući po jedan trample stack svaki put kada ovaj spell damageuje bar jednog heroja. Na 5 stackova Alistarov sljedeći basic attack radi bonus damage i stanuje metu na 1 sekundu. I naravno ulti, Unbreakable Will. Alistar smanji sav physical i magic damage koji prima za određeni procenat, a pored toga skida bilo koji crowd control sa sebe kada baci ovaj spell. Što se Summoner spellova tiče, Alistar obožava Flash i Ignite, uzeći u obzir da ima odličan kill potencijal, Ignite mu dosta pomaže, dok je Flash kao i uvek standard. Jedina alternativa koju vidimo, iako retko je da se pokupi Exhaust umjesto Ignite-a ako igrate protiv nafidanog asasina. Kao primary rune uzimate Resolve, a za Keystone Aftershock koji vam daje još više tankinessa kao i malo dodatno bonus damage-a ako ostanete dovoljno blizu vaše mete. Minor rune su obično Bomb Plating i Second Wind protiv poka kao i Unflinching koji ima odličnu sinergiju sa Hexa Flashom. Za secondary uzimate Inspiration. Hextech Flashom daje odličan play potencijal, dok su Minion Dematerializer ili Biscuit Delivery odlični kao drugi izbor u zavisnosti od toga da li vam treba Wave Control ili Sustain. Ability Max je dosta linearan. Prvo maksujete Pulverize za crowd control i damage, a nakon toga Headbutt pa Trample sa tim da ulti kao i obično uzimate kad god možete. Uzeći u obzir da Alistar ima neverovatan combo sa sva 3 spela, u early game obično čekate level 3 pre nego što napravite all-in. Do tada, eventualno tražite priliku da bacite Flash, Pulverize pa Headbutt ako možete da odgurnete protivnika ispod vaše kule. Alistar funkcioniše fenomenalno sa bilo kojim AD carryjem, sa tim da pogotovo voli da igra sa carryjima koji imaju agresivan dash kao što su npr. Lucian, Ezreal ili Tristana. Od levela 6 pa nadalje ste mašina za tower diveovanje, tražite agresivne playve kada god imate ulti, a nakon ability bootsa pokušajte da romujete na mid sa vašim Hex Flashom. U late gameu ste engage kao i način da zonujete protivnike koji imaju ogroman damage, ali i veliki cooldown. Ako forsirate takve spellove na vas, velike šanse su da ćete dobiti fight. Idemo na item build, počinjete game sa Relic Shieldom za sustain i malo healtha, kao i potovima. Vaš prvi back je Tarragon's upgrade za wardove i idealno boots speed za više mobility u lane. Nakon toga rašujete mobility boots koji vam daje mogućnost da veoma brzo i efikasno romujete ka mid lane. Remnant of the Aspect je vaš sljedeći buy, sa tim da tokom čitave partije uvek uzimate i control wardove, koliko za defensive vision, toliko i za agresivne playere. Čim nastakujete gol i dobijete wardove na Tarragonu, također i zamenite vaš warding totem za Oracle Lens. Vaš late game build završavate sa tanky support itemima kao što su Night's Vow, Righteous Glory i Zekes Convergence. A sad vaš omiljeni segment, Tips and Tricks. Q-Flash je odlična opcija za brzi crowd control. Vaš osnovni kombo je W pa Q, sa tim da imate nekoliko varijacija u koje čak možete da uključite i vaše E. Jedna varijacija jeste da bacite W na kripa pored ako ne želite knockback, pa tek onda Q za taj damage i knockup. Druga je da nastakujete E na jednog heroja pre nego što uradite WQ combo i nakon toga taj basic attack za stun i extra damage. Još jedan odličan kombo za Alistara je W pa Flash Q što može da iznenadi protivnički backline.
Vaše E vam daje efekat koji se zove Ghosted, koji vam omogućava da prolazite kroz džunglu. W možete da koristite kao dash kad se krećete kroz džunglu ako želite da iznenadite protivnike ili jednostavno dobijete još jedan skin. Ovu kao i sve ostale epizode možete vidjeti na RefreshTube kanalu. A kao što ste čuli, čas je gotov kao i polugodište, mi se vidimo sljedeće godine.